دم خوش گودار و تماشاوان هجاد برنامه روجوایی رو دل گلبمه. ریکفتنا کرینا موشکن S-400 روسیه جالی ترکیه و دیار یک جمزنترین آلوزین انقره لگل واشنگتن لی هر وها پیمانیان ناتو جی پیدا کریه. ترکیه به اگر پاراستنا خاک و آسمان خواه جی چه دولتی چک بکره وکی مافی خود بینه. لی ناتو و بطایبتی امریکا کرینا S-400 لدیجی بنمای ناتو و نرخی ناتو دبینن. لگور هن پسپوران لپشت پرده گلک مجارن آلوز و ناکوک دنابین امریکا اوروپا و ترکیه دهنه و بروش دکاری بگه جمداندنا ترکیه جه پیمانیان ناتو جخواه ساری کرد پیوندیان ده جنها و رودایه دبکو پشتی بجه کرنا از 400 استراتژیا پیوندیان هر دو هر سی آلیان ترکیه و امریکا لآلیه کی لگل ناتو و اوروپا جی لآلیه دن بربه آسوین دن و بچن به مجارا گرنگا روژوا ترکیه و باندورین وی نافخویی حرمی و نابنتوی در روژوا ایروده لگل اکادمیسیانان استودیا میا انقره پروفسور دکتر بیلال سامبور و استودیا میا دیاربکر دوچن دکتر حسین شیحانبول و را امده بگرن دست و بنرخینن دست پیک ده امجه انقره دست پیکن سلاف کک بیلال ترکیه بجه کرنا از 400 ده پشتی او قاس فشارن و اف قاس آلوزین گرو ددن گورا باهوریا و دی گاف پاش و باویجه Yani dinava va şart hade ez bawer nakim ki Türkiye biryara xwe bigohrîne gaveka li paşî jî navabêje Türkiye divê meselê de deje ez ê heta xwe min vê meselê xilas kiriye meseleka wisa ber min tune wextê zamanî wî were ez ê va se çarse da ez ê bikirim ji xwe re ez ê bistînim ji xwe re yani Türkiye divê meselê de vê meselê meseleka stratejîk dibîne ev jî şanî dike ki Türkiye ne Türkiye awle yani Türkiye ince vakti tiştekî de kararê xwe dide careka dî işte gorya zaxta û gefa wî kararê xwe nagohrîne yani mesajeka wisa jî dide dinyayê baweriya min ew e باشه که بیلال نها جعالی خو و بری و برین پسپورین ناتو دیویژن دی اف یک لدیجی بنمایا ناتویا لدیجی نرخی ناتویا ناتو وکی هف پیمانیک جخو لدیجی روسیا هاتی آوا کرن نها روسیا لگل هف پیمانکی ناتوی دخوازی از 400 کو مدرنترین سیستما و یا موشکی آسمانیه لولاتك هف پیمانی و بجهدك يعني نعطو تكاري بي كي قبول بك ببجرينا Vega gerek em faham bikin ev S-400 çiye ev heze havaiye Türkiye dugudece heze havaiye min sistema min dve meselede sistema mitine Türkiye dixwaz ve sistemi ji Çin bistîne Amerika û NATO gotiren vî qebûl nakin Türkiye ji Çin nestan îca vê carê bi Rusya re nêz bû ji Rusya distîne ev sistem jî ji xwe sistemeka kevne jê re digotin S-300 înca vî modernîze kiriye Rusya vî kiriye S-400 İnce Türkiye'de cezevi sistemi tekme herema Akdeniz'e, ezevi sistemi tekme ber sınıra Ermenistan'e, tekme herema Ege'ye, u tekme nezi sınıra Irak u Suriye'ye filan. Tabi NATO deje tişteki usatte biki hatta vega te endamı NATO'yu sistemeka usa Rusya nestandire. Eğer te usa biki ciyete nava NATO'da evere münakaşa kirin. Türkiye deje ciyemid nava NATO'da heye ezevi sistemi ji Rusya'da ji bigrim u ecvet xwazim şi gereke un pozisyona mid nava NATO'da gereke münakaşa nekin. Yani
Türkiye de jo SV sistemi bikrim jî bistînim jî edîsa endamê NATO'ye me. Yani NATO jî de jî ya til bimerey ya til Rusya re. Yani gereketi bilgara xwe divê meselê de bidê. Yani vega Türkiye çi de jî, Rusya çi de jî, NATO çi de jî, herkes goriya xwe tiştekî de jî. Yani jiva tişte em tiştekî nû fehm dikin. Türkiye inca xwe bîna ne müttefikê endamê berê NATO dibîne. Deje pêşî te cumre digo te endamê minî Güneydoğî Kanadî. Vêga digo ne ewim. Vêga menfiatê min heye, goriya menfiatê xwe ez hereket dikim û dîsa bi hevra me. Yani ez ê bi tane müzakere bikim. Tu çi bêjî ez goriya te naçim, carna ez çi bêjim gerek tu goriya min herî. Yani mesele di nava NATO Türkiye'de wisa şanî dike ki Türkiye têkiltiya xwe peywendiya xwe bi NATO re doxayê vê peywendiyê hatiye guhartin. Em dê vegerin niktekek Bilal em derbasî Diyarbekirê dibin. Silav kek Hüseyin. Gerem sekna Türkiye'de babetê de bigirine destan. Ha Türkiye'de dibêje. Sistema min ya parasına asmanî kevin bûye divê ez nû bikim. Amerika û NATO dijberiyekî mezin hemberî vê yekê destnîşan dikin kek Hüseyin. Heta dibêjin balansa hêzê dikarê li heremê de biguhere. Bi ser vê yekê de Türkiye dikare S-400'dan li Türkiye bicih bike? Türkiye S-400 kireye eğil bu mali Türkiye ve reji edi vernagare. Sebep çiye? Yek strateji Türkiye hundur hat guherandın. Yani Türkiye 1 sal beri, 2 sal beri, 4 sal beri, 5 sal beri ev yek adu diyor NATO'ya beri. Yani Fransa, Almanya NATO mesela Avrupa NATO hemen edi katiyayı. Çuto katiyayı Avrupa ve NATO asas sistema wana evlekariye muhafazi avli hebu 1945 da çekirin. Fakat Amerika o bertaraf kır. Anha cardı. Mesela Macron, Trump'a got, em dikuş xura kuvveta Avrupa ben NATO çebikin ve çağızadi Paris tevil bu. Asya rojalata navin hat guherandın. Yani edi ne Suriye, ne Irak, ne İsrail, ne rojalata navin ne adda 10 sal bereye. Hatta ne eskanı veji bibe Suriye ايدي قطعا بالله نابي يكبرچه و امريكا حقوق سنا ام بي تشيك انين سوريا روجافيه اف جبونا گرينانين اف جورا 5 سال 7 سالي peşemani yani edi her roz settir düstür makine mezin bir çeka bir tanka bir toka dehri hündürü Suriye افجبونا çati yani Amerika lisel hevlereji lisel Bağdadici lisel İranici lisel Afganistanici livra boş nagare ev strateji peşme ap 5 saat 8 saat düş padbe o ev Türkiye'de bir ev tehdidaj bonamra hebulu tüney yani mesele bekayı yani ev ya habuna Türkiye ya ne buna Türkiye o tehlike taluka Türkiye tehdida Türkiye en mezince azmana da te. Yani F-35, C-5, F-C-5, F-Tayyare ki Türkiye bu müttefik araba hevdura çedikin sebep çi Amerika'da bezi nadım te o pilotu Türkiye'ci mühendisi Türkiye'ci şandın sebep çi eğer de bir ittifak S-400'da bakırı edi ittifakya munita halas sebep. Peki Türkiye ne kirevi çtobu en mühimi anuka muhafaza azmanı Türkiye gelek yeme, pırtüneyi. Tiştek, eskanı bir tiştek tüneyi. Yani Patriot, Türkiye tüneni. O Patriot hokacı net tişteki sisteme gücü S-400'da mestere. Kek Bilal Başko, avili Türkiye Çin'i khast. Daviyaj Rusya S-8 bu, ev habekem bu 400. Türkiye'de bir ez Rusya ama S-5 da cemi hudura çebekin. تشتك دو هي الفرا كيك عزيز نها ليونانستان لقبرص يونانستان جا الروماجي مثلا اسست هي اشتارست هي بفانانا هي كيك جوانارا نام مثلا تركيا راد مثلا كيك حسين اس چارصد لتو ولاتكي اندامي ناتو هین تنیه لی از دخوازم وی که بیشم نه ترکیه. بله تنیه فقط. بله ترکیه. سیاست هیه. کیک حسین.
Türkiye'ş damezrandına xwe ve welateke ku entegreyî welatê Rojava bûye. Di sala 1920 de Kongreya xwe İzmirê ya aborî çêkiriye, duwarê aborî de entegreyî Rojava bûye. Paşî wê duwarê desthilatî de entegreyî welatên Rojava bûye. 1952 bûye endamê NATO. 67 sal piştî wê ji nû ve Türkiye bekayekî nû ji xwe re dideyne gelo. Ev pêvajoya ku hemî derbas kirî. Türkiye nizanî bû de hevpeymaniya NATO de ku Rusya vekî dijmin û dijberê herî mezinê NATOye nizanî bû Türkiye vê yekê. Bira ez ji te re tiştek hîn bişên veherim bibêm. Asas Türkiye di sud û sih salê bi şopa Ewropa dimeşe. Bi qenaeta me sê cara ev şopa şika. Yek dewra Sultan Abdülhamîda di 1977 de heta 1980 da 30 salî wê çare Abdülhamîd berê xuda Japonya, berê xuda Çîn, berê xuda Rojhilatê Asyayê. A dudiya Adnan Menderes Demokrat Parti ve çağı berê him da Japonya, him da Rusya zatî xerabûna Demokrat Parti idama Menderes ve çağı Türkiye berê xuda Rusya ve 27 Gulanê da mesela inkılaba çêbû fakat Temmuzê da sêmeşin ve Menderes bername çêkirû ev biçe Moskova'ya, Rusya'ya. Süleyman Demirel mesela çık proje Türkiye fabrika mezin alüminyum, hesin, komre mezin asas bir teknoloji pera Rusya çeker. Açara ez vêjî bibe ev gelek mühim. Türkiye duxazı balanseki yani mabeyna Amerika ve Rusya'da, mabeyna Avrupa ve Rusya'da çebeke gaveke peşdahare. Fakat hakikaten ev zor. Ez veya samiyet de dibim. Rusya hem sebebi hebuna Türkiye'yi o hem sebebi xallasbuna Osmaniye. Garbiyan yani Amerika Avrupa her daim duxazı Türkiye Rusya pevdikevin. Putin'i Erdoğan anuha veya başfam dikim. Türkiye kapıya ki mezin li peşa Rusya li ber behra spi sekini bu. NATO nejbona Türkiye girtindiriyor. NATO ve devri Türkiye şan Kore'ye ve Amerika şan Kore'ye. Davi Kıbrıs bu. Johnson mektup şan füze Jüpiter hebu Kuba'yı Rusya kırbu buran mesela. Ve çağı ev füzena Türkiye kaşkır Amerika ve çağı ev Rusya bevdura olmuş bu. Davi Kıbrıs bu. Amerika Türkiye tehdit gelek mezinde ser. Kek delal em veya başfam dikim. Türkiye ya vel ser nigi xo bisekine bibe ez füze xoji tayare xoji top xoji dest yok şey bikim helek Rusya helek Amerika sürü pivas fark avan pırtuneyi fakat kija karayo menfaatamış bizede ev vira bimeşe Başa ke Hüseyin Spasem de ve gerne bate anu Tayyip Erdoğan kerem bele fermu Kerem anu Türkiye le Suriye mesela اولی بشوف امریکا کرد 3-4 سال مشیا نری گهناده داویت چطور با آنکه ترکیه سر ایدلیب سر ام به آفرین جرابلس و هلی به روسیا را مشیا به آنکه ایرانی بشار اسد را به دیزیب آشکاره گاف به گاف حبه کی دمشق امریکا ترکیه direkt tehdit ki yani tehdit Türkiye çeki teş peyedera şimdi desegera kasedera ev tehdidaş buna Türkiye belki Hüseyin emdi ve gerne bate Türkiye tişteki dibini em derbasi Ankara'yı dibin kek Bilal beri çendin rojan veziri bergeri bu vekalet Amerika'yı Patrick Shanahan nameyeki vekiri bu Türkiye'ye kir des nişan kir ger Türkiye S-400'dan bikire ev siza bir rezi beramberi Türkiye binav kirin ev eki dilgraniye ki begumanlı Türkiye peyda kiriye duxazın ve eki bejim ev ne ultimatyum ki beramberi Türkiye bu u rewşa abori ya Türkiye dikari çibe ger Amerika wan sizayan li ser Türkiye bisebi Vega em li vê nava çid nava vê nameyê de heye em birênin sê-çar noktayê gelek mühim hene. Noktayê pêşî Amerika ji Türkiye re de ev sistema ti dikirî ji Rusya ev ne îşê zarûka ye. Ev sistemeka stratejîk e. Yani tiştekî wisa tu bikî
tu inca neb mirayî, tu bi neyarê mirayî, yani tu bi Rûsya rayî. Û tu dê jî eğer tu divê meselê de ısrar bikî, bedelê wî heye. Vê mesajê gelek dide. Ev mesaja pêşiye. Ya diduwa Türkiye dêje, yani işte Pentagon tiştek dêje, em bêjin kongre tiştek dêje, em nebivare Erdoğan û Trump el Japonya werne berhev her du şahıs, her du serokkomar evê mesele hal bikin. Divê hewkê de jî dêje, divê nameyê dêje yani mesajek hewsa jî ye. Dêje serokkomar Trump gotina wî nebese. Kongre divê meselê de çi bêje, kongre biryar dide. Kongre jî pozisyona helwesta kongre jî li hemberê polîtîkaya we ye. Gerek ew pozisyona Kongreya Amerîka fehm bikin. Ya sisya jî, yani mesele ev e. Yani ev ne mesela ke di şahıs werne nava hev mesele hal bikin, nebi tiştekî wisa nebîrawe. Ya sisya jî dêje eğer un ve mesela devam bikin, bedelê wî heye. Yani mesela bir şeqê aborî ve yani aboriya Türkiye xwe di nava astengiyê de ye, dolar zêde dibe, gelek insan bêkar e, em dikarin gelek gemarokê aborî bidine ser Türkiye, xwe vê jî çêkirin, vêga lîsta Amerîka heye, mesela hinek dewêr din lî wê lîstê de ne, ji ware dêjin exceptional country, yani Amerika tiştek imtiyaza dide va dewêla, Amerika Türkiye ji wê lîstê derxistiye û mesajeka wextê Amerika Türkiye ji wê lîstê derdixe, wextê malê Türkiye diçe Amerika, gelek vergiyê mezin Türkiye Amerika ji Türkiye distîne. Ya dî jî mesajeka ev tiştekî zaf xurt e, dêje eğer un divê meselê de ısrar bikin, un S-400 ji Rusya bikirin, em ê gamerokê qatsa, kanûnê qatsa, em ê têxne pratîkê, yani gotina, yani em ji vê mektûbê ev tê fehm kirin, di nava Türkiye û Amerîka de inca diplomasî nemaye. Yani inca her du dewêl pozisyonê xwe eşkere dikin, çi li pişt deriya ji hev re dêjin, inca divê nameya şanan de jî hatiye yaskirin. Kek Bilal gora bahveriyate. Alternativa hevbendî, hevpeymaniya li gel Rusya û İranê. Ji bo Tirkiye, ji hevpeymaniya Ewropa û Amerîka û NATO baştir e? Vega ev suala ve mesela ki en mühim eve. Tamam, Türkiye lehemberi Amerika'ya ne razı bun şani NATO dede, alternatifa Türkiye çiye? Ve karu mesela em bejin Rusya tkare be alternatifa Türkiye. Vega bir şekli abori ve embrinin Türkiye bir şekli abori ve bu Amerika'ra bu Avrupa'ra gredaiye. Bir şekli evlehi ve tişte NATO dide Türkiye, yani perverdeyi dide, çek dide, silah dide, sistem dide, her tişti NATO dide Türkiye. Ka Rusya tkare va tişte NATO bide Türkiye, Rusya tkare bide Türkiye, cevabı nikare. Yani mesela bir şekli abori ve jibreni, bir şekli siyasi ve jibreni, bir şekli evlehi ve jibreni, heja Rusya, İran ve Çin ne alternatife ki buna Türkiye? Disa alternatife ka eşkereyi, alternatife ka sistematik buna Türkiye NATO'ya. Türkiye jüve avayı dece
اری از وا سیستم دکرم اما دیسا اندام ناتوی به اج ناتو در ناکوم بله سپاس Yani- که بلال Türkiye jî ve mesele zane alternatif li ber Türkiye tine ji NATO peştir alternatife Türkiye بله tine. سپاس که بلال از ودگرم دیاربکر که حسین نرخاندنا بری سمبور تبهیست گلو ترکیه آماده از 400 بجیه بکه جناتو دور که جه امریکا و یکیتی اروپا دور که و بکه ناو استراتژیا ایران و روسیه لروجلاتا ناوین لحرمی و لجیهان Kek delan ev dünya sistemi anı yani kutup ne ekteni mesela bir sal beri, si sal beri medgu du kutupe yek Rusya, yek Amerika, yek NATO'yu, yek Varşova'yı du pakti mezin yapın. Fakat anı tu dikkat peki İro Hindistan mesela Amerika'ya res kışan. İşte go tu ne devletek süper power'ı, superior yürü. Tamam tu mezini fakat tu teni ne mezini. Tu herkesin ne mestiri. Dünya had güherandın. Hindistan, Brezilya, BRICS mesela ev devletine ediseli hurakırını. Almanya, Fransa ne devlet haberi? Hindistan, Çin ne devlet haberi? Rusya mesela diroka xuda tü devri fena anha kuvvete xumezin ne buye. Yani tüccara ne gehi behra sipi. Türkiye'ci dişteki dibine evci ser Türkiye mesela. Türkiye'ci hakikaten دناف 7 سالی دا یعنی وقت جمهوریت ایران و حتی نها تجار قاسی ایرو قوت خود زیاده نبیه هزی خود قوت خود عسکری جی آبوری جی سیاسی جی خواست مزن نبیه peki Türkiye kanış NATO der keve ne kanış NATO der keve ya ji suali vakino persem NATO be Türkiye kanı bebe yani ev gelek mühimi Türkiye piye NATO'yu rastı NATO'da Türkiye ve Amerika askeri enmezin Türkiye ve Amerika'yı. Yani Türkiye ne devlete NATO dakika de bavi hadi de es çarşı te kiri ezeli nas nakam. Cevabı pır zor. Yani rojelata navi hat güherandın, sistemi alemi hat güherandın, dünya hat güherandın. Ez bu xwe tavsiye dikim. Ev strateji amına. Tamam. Ne Amerika'ya şer bikin, ne Rusya'ya bira. Tek ev himiza Rusya. Ez bir kabul nakim. İmkan hebe Türkiye, Rojelata navinda, Türkiye, Pakistan, İran, Kürt, Arap, Mısır, vana yani verincem hep de hele ki da sistemek nüh mesela berida Sadapat hebu, Bağdat hebu, Pakt hebun. Dişteki vakirok afa bıke evi çuk. Ju Türkiye'ye ve çağı hem alternatifa Türkiye NATO dibe hem de Rusya dibe hem de Çin dibe. Sebepçi merkez alemi vrayı. Merkez alemi Mezopotamya'yı. Ser embibe harama Kurdistan'ı, ser Suriye'yi, ser Türkiye'yi, ser İran'ı, ser Irak'ı ve harameyi. Peki estişe gidibi ve derede hukasa insan be hevdu ketin. Hukasa insan hevdu bukujun. Hukasa şer bela bibin. Suriye, Irak talan bibe hele ki Türkiye gibi terörü da İran gibi ambargo da Sudan'ı embibe hele ki da Yemen'u Arabistan hele ki da vana şere vakino bibe. Evet çuto bibe. Bele. Ev ara ve megışka bir şevtine. Ji boy ve hasabe ez tavsiye vakino dikim. Türkiye avli tiştek fahm kır. Ez çarsda bigrim. اولکاریا خو امنیت خو عسکریا خو لشکر خو قوت خو اورجینال به دست خو جناتو زیاتر تخن دست خو ولی از بکسک باور نابم ابجی فکره هیتلر تشتغل عجیب دبی دنیا عالم به جمعیت اقوام به یونایتد نیشنز باور دبی بریم از به توپ خوب تانک خوب تیاری خوب باور بله bu qanaatım Türkiye civakino dibe بله سپاس دوچند دکتر حسین شیحانلوğlu kuş stüdyoya Diyarbakır'a gelme boyun سپاس پروفسور دکتر بلال سامبورگ و جه استودیومای انقره ترجمه تماشاوانین هجاب وی آوای امهاتین داویا برنامه روژه وای رو حتی برنامه یک دین روژه